Aku man les bahasa Bali. Kampus. Oh, benar lah. Jangan itu loh di sini enggak. Iya, kenapa gua ngajar jadi gitu. Udah ngurus-ngurus dah. Oh, jangan ngurus. Saking kene. Terus lain saking. Yuk, urus-urus saja. Pernah les. Iya kan. Nah, mau les kepala dulu ngajakin belajar tuh, Beb. Oh, kene lah. Benar tuh nih orangnya jadi. Itu masih aja ya, Gus. Jaga pondok dan bahasa Bali. Daripada dini pelayanan sing lagai. Hubungan belajar di sekolah. Apa nih Kang aja. Nah, jalan jani. Lan mulik madu. Mandus, mabakti, langsung lunas doa restu sareng ini waktu rumah orang Kang belajar bahasa Bali di sekolah keadaan Pak. Mengerti? Oh, Bos, Pak. A few moments later. Pang selagi belajar bahasa Bali. Makin aja ki sarang-sarang ge. Pak. Oke, kembali nih ke Nah, ini di beberapa kelas serius. enggak. Alit-alit teh amun nuning ieu nak baru menang endang ge. Ya diastun ieu nakal. Nak makin ieu lakar sumat belajar bahasa Bali. Dot kenane lakar belajar bahasa Bali. Tapi mau inan belajar bahasa Bali, santukan irageus sareng sami anak Bali. Patut ngajelang bahasa aksara lan sastra Bali. Nih, mungkin Bapak jadi ngizinin materi sedurunge nih, ring sareng sami ngaturang ujeu pengasuh hareup. Om Swastiastu. Mungkin Bapak jadi ngizinin alit-alit teh belajar aksara arda swara. Aksara arda swara punika kewenten papat. Sani ke pertama kewenten aksara ye. Aksara ye punika wenten gantungannya nih ike mewastenanya. Yening kalian Bapak contoh gunanya nih nangnya punika dados terambil saking contoh krune tabye. Yening nyurat krune tabye ring aksara Bali nike patut ngangge nanya seusan aksara te. Tadi puniki nggih. Aksara te numun surat sanike aksara B. Mangde suaranya nih tabye nike patut dagingnya tapi niki mewaste nanya. Sampun ngerti ya kalian? Sani keping kalih ke aksara re. Ini aksara
aksara re punika nika wonten gantungan yane kaler. Niki rupanyane niki mewaste gantungan re utawi guwung. Nggih. Elingan. Niki mewaste gantungan re utawi guwung. Makin kalian bapak condo krune nyane. Nyurat krune gatre. Ritatkala nyurat krune gatre ke aksara ge demun surat usan punika aksara T surat. Mangde suaranya nih gatre itu patut dagingin gantungan api gantungan utawi guwung. Sampun ngerti ndek nyurat krune gatre reng aksara Bali? Sampun. Mangkin sani keping 3 wonten aksara le. Aksara le itu meduwe gantungannya nih. Niki rupan gantungannya nih. Makin halanen bapak contoh krunenya nih. Nyurat krune bluluk. Ritatkala nyurat krune bluluk sani ka pertama patut ngangen aksara B dumun. Wau gantungan L dagingin suku usan punika aksara L dagingin suku ike mesuara blulu. Mangde suaranya nih ike dagingin K blulu. Ada. Sampun ngerti? Makin sane keping untat kewenten aksara W. Aksara W punika wenten gantungannya nih sane mewaste suku kembung. Contoh krune nyane inggih punika wonten krune buaya. Ditatkala nyurat krune buaya itu patut ngangen aksara B dengan surat sang punika dagingin suku kembung. Niki suara buah, mangde suaranya nih jangkep buaya nika patut ngangen aksara napi ring ngumpul. Aksara napi? Aksara ye. Pantah tadi sapunika indek aksara harda suara. Sane ka pertama nika kawastanin nania, sane kaping kalih kawastanin guung, sane kaping 3 kawastanin gantungan le, miwah sane kaping 4 kawastanin suku kembung. Contoh krunenya nih sampun ijen bapak kaler. Nah, sane makin alit-alite yen sampun ngerti baca ijen bapak latihan soal. Nggih. Wantah sapunika materi aksara harda suara. Kurang pramesanti. Oh.